Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai fi baro kini gilong ki khubor bam ta kasi. Ki pulit aha kasing pale ki la yalam ya ki laingut ki nong yalam barang ba ka KSU Student Union syaga ying bishar district and season code Shillong. Hadin ka jing syakem jong ki hapdang ka jing long jingman ka ba daya khloit ha ka nong ba. Kini nong yalam ki kentop ya presiden ka KSU samla Raymond Kharjana vice president samla Panskam Sanmet Badu general secretary samla Robin Najir kaying bishar kala phaset ya baru laingut ha judicial custody halor tay bentamo kadon kejingsat nakaliang juki pat ba halor kejingja ka bangna kum nakaliang ka sengru bendram jur halor kita kejingja ngila ya kerencai pi ba ngila don kejing betha ba kanum don kunu ka law no problem habadi ba kanika public kanika baik rally ba mentah kasni but pila banyiru ba ngila don kita ki public meeting hi district headquarters boro kiya bicai kamdon kunu jukulmar kamdon kunu ka law no problem hadu mentang ki bang ngila ile nakalang kaseng kalong binta ba jai gua banyak dalam ting ba jinjai ikipat ba kiba kerjaan ini gua pun stu iki sumba to kumkinong ilam ni hapon chem ni kata ka jadi kli pilapan kanto ini ni hapon pedang kita ki iki boro Henry haka juga poru kan mau iki mat jing dawa ki kimat ki jing dawa ki ki uslong ki mat jing dawa kamde ka jing yonong ki isu ni ka jing yonong juga jatun riwi te believing hapon call off ya kanika public meeting ya kanika public rally nomor ba ni stu makin sadon bikum kita ki beri ki bandai vote ya kata isu ni kum kasengin ko bandai vote ki isu ni ko abi bandai ka ni ki isu ke bangi demand ni kade ban urlong nomor bangi tip bakin don pa kum nomor bangi ila mustu kala bandi ka but po jumu halor tay bunta nomor kani ka mat bangi dawami kade ka ba asateng ba kade kalau ka ba kongsan haru kata nem ta ka Shongsan jongga jongki try jela ju ko poru habade bat ki kena samla ki buat ka macam te ikipat ba ki parado personal nako dong tang hawi ba what ben ya kata ka jingja ka bunta asni sungtu ya kata ka ka mat ben ya keren ke ka baca menta asni nak yang kujung nimshim la berkat bahkan boy kunta nomor ba tu ipi nomor ba kum nak kalian kajungi ru ni la pembet minta asni ba kindan tang kata tadi ki skuti ki banwan ni ki dekat bakar rupiah mene hapuruan ki buan hadu ki lais pa tam ki skuti ngatrai dengan laban skuti ki baik bagi kali ki bodon nang mene ki bun ki pat ba ru ki bawan ki ru kum nak kalian juga seng tin laban om P9 wan Henry ka sulong no ba ka jingja tu si meneng kam anticipate nomor borok kata kalau be peaceful kalau be ta ka bajai chai te ikipat ba sesin ngatip kandon ka jingdom ka jingsat api ni kit di kita ki borok pilapan ben tho ini Henry tang ka we ni ko kerpat ba kan mau kita kimat jingdawa bat kersan kita kimat jingdawa boleh si pilapan dom ini ku kinong ilam bang ni kam simnala ban pendong ya kata kajing hilang ha lenti ka bajai jai Henry hapor bigistang ru ya kan ka baik rally nakan ni ka office pilai hi bigistang shwa da ka ba batai shai ki ya ki do nong ishim menta ki buan ha tu ba akan ni rally bengnya da ka bajai jai ni la batai ki ka ru kanong kunu ni la batai ki thik pathik kunu bikinya bikin di ban har na kali di ban yaj bet ya ti bikin di ban bikin sangi akan kunu baca ka istang lu ya kan ka baik ni di ba ka jing duai ba haman ki jing lang jing istang ka jing duai nomor bingi kwa bakini ki jing ya ni ki jing dawa juga seng kan urlong da ka bor u banalor Henry ka basusi pat ka ka jing jam ta sni ka di bangi kum ki nong lam ni kam expect Henry kata ka iki ba kum nong lam ni haban shi namar ba daki dangi tri baru niyo jingro dangi les niru dangi le baklaru ngilong kum ding shando ding hapshim ya kata ka benta Henry ngomban ni sistem ki pat ba kinmau kita kimat ki bengi keren ban support di kita kimat
Ibu pun nak